umuntu uyaba usomahlaya enesiphiwo sabantu abadala. Abantu abadala bamphile ukuthi uma ke waqala wakhuluma abantu bohleka bajabule. Umuntu uyaba nesiphiwo sabantu abadala uthola ukuthi kufanele abe umculi. Uma ke waqala wacula wahlabelela iphimbo lakhe lijabulisa wonke umuntu olizwile ngezindlebe zakhe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene nezinto, amafasha abahlosile, bathi uzokhuluma uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yesintu wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kaNdaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha ke kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Kanti ke mina insizwa zingibiza ngoNduna kaNdaba, untombi siyamncumela, insizwa siyamkhombisa nesincane saphuma ehlathini ekseni ngomvisa sivuthulwa ngoba sicela amabethe. Ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathenga kanela khaladi ngihamba lithese lo sithe lathi ngahamba. Ngumjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka ukuthi faca. Uhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike sicancathane bafowethu sikhumbuzisana ukuthi indlela yesintu ihamba kuphi. Ngingasashoke incwadi yethu esizoyikhipha makumhla ka 15 December sihloko sithi indlela yesintu. Kodwa ke lesihloko engizokhuluma ngaso namuhla bafowethu esinye sesihloko esinohlonze esikhulume ngaso safundisa ngaso kuyona incwadi yethu esihloko sithi indlela yesintu. Namuhla bafowethu ngifisa ukuthi ngicacise kabanzi ngendaba yesiphiwo sabantu abadala. Kunomuntu otheme hamba kwathiwa wena unesiphiwo sabantu abadala. Isiphiwo sakho osiphiwa abantu abadala siyisiphiwo esinzima kakhulu. Emqondweni wakhe lo muntu kwabe sekuduma ukuthi mhlawumbe uzaya kothwasa. Kwathiwa ngenkathi ehlola into eyenza ukuthi izinto zakho zingahambi kahle ngoba awusemukelile isiphiwo sabantu abadala. Kanti wena umuntu onesiphiwo sabantu abadala. Wathi esuka lo muntu wabona izinto zakhe zingahambi kahle empilweni. Wabona izinto zakhe zichuka empilweni. Wabe sethatha isinqumo yena. Wathi ngoba mina nginesiphiwo sabantu abadala engathi kufanele ngihambe ngiye kothwasa. Akufanele ukuthi kube njalo. Uyabona iphutho lenzile. Uvumele umuntu okululeka ngokuthi hamba uye kothwasa ngoba unesiphiwo sabantu abadala, kodwa engakucacisela ukuthi isiphiwo sakho sabantu abadala siyisiphiwo esinjani. Ayikho bafowethu into ebaluleke njenganokuthi uma usutholile ukuthi unesiphiwo sabantu abadala, ubusufuna ukuzuthola ukuthi isiphiwo sakho sabantu abadala sincike kuphi. Uzokhumbula ukuthi uma umuntu unesipho sabantu abadala, lokho akusho ukuthi indlela yakho izohamba ngokokwelapha ngokwendabuko. Indlela yakho izohamba ngokokusiza abantu ngokokubelapha. Awuzuba umelaphi wendabuko. Isiphiwo sabantu abadala makuthiwa unesiphiwo sabantu abadala akusho ukuthi uzohamba uye kothwasa, akusho ukuthi kufanele uthwase. Enkathini namuhla ubona abantu abaningi bathwasile kodwa basebenzi. Omunye umuntu uthola ukuthi uzothwasa kodwa emva kokuba thwase aphothule, emva kwaloko izinto zakhe zifadalane kakhulu kunaqala. Inqubekela phambili angakwazi ukuthi ayibone. Ingoba yena ngenkathi ethola wathola ukuthi unesiphiwo sabantu abadala emqondweni wakhe kwasekuduma ukuthi kufanele athwase. Nabantu abayizigebengu abangasiza abantu ngeqiniso wabe sethi woza uzothwasa ngoba azi ukuthi uzothola inkomo. Naye lo muntu wabesevuma ngesizathu sokuthi ufuna ukulungisa izinto zakhe.
kanti kwangafanele ukuthi enze njalo. Isiphiwo sabantu abadala bafowethu siyinto ejulile kakhulu. Umuntu uyaba nesiphiwo sabantu abadala indlela yakhe ingabhekile ekutheni kufanele abe isangoma, kufanele abe umthandazi, kufanele abe inyanga. Impunga yesintu, mina ngumlekeleli umfokambanje, umshana wakofuze Fulele. Nginesiphiwo sabantu abadala sokuba usolwazi. Njengoba ngikwazi ukuthi ngikhulume into abantu bayizwe ibaphilise. Ulwazi enginalo akulona olwami kodwa luyisipho engasiphiwa abantu abadala. Ngaso sonke isikhathi uma sekufanele ukuthi isizwe ngisinikeze ulwazi, ngiyakwazi ukuthi ngisinikeze ulwazi olunzulu ngoba lo lwazi engisuke ngiliphakela isizwe akulona ulwazi lwami kodwa luwulwazi olunesiphiwo. Uyayibona lona? Lo lwazi lolu enginalo kunabantu abaphakamayo kimi bese balikhiphe, okusho ukuthi mina nginesiphiwo sokuba usolwazi. Umuntu uyaba usomahlaya enesiphiwo sabantu abadala. Abantu abadala bamphile ukuthi uma ke waqala wakhuluma abantu bohleka bajabule. Umuntu uyaba nesiphiwo sabantu abadala uthola ukuthi kufanele abe umculi. Uma ke waqala wacula wahlabelela iphimbo lakhe lijabulisa wonke umuntu olizwile ngezindlebe zakhe. Umuntu abe nesiphiwo sabantu abadala uthola ukuthi uzaba umeluleki. Uma ke waqala wakhuluma inkulumo ethile uzizwe unethemba, uzizwe uphilile. Umuntu uyaba nesiphiwo sabantu abadala uthola ukuthi uzaba umfundisi. Mhlawumbe khona abantu bathile bakubo abafisa ukufundisa izinto ezithile. Umuntu uyaba nesiphiwo sabantu abadala uthola ukuthi uzaba umlingisi. Abe nesiphiwo sabantu abadala uthola ukuthi uzaba umdlali webhola. Kuningi bafowethu esingakubalula okuyisiphiwo osukusiphiwe abantu abadala. Nanoma ngabe yini oyothi mawuyenza bese abantu baqale bayibuke ngamanye amehlo bathi ayingeke lo muntu lo unekhono lo muntu. Okwazi ukuthi leyo nto akuyena lo muntu oyenzayo kodwa leyo nto isipho sabantu abadala, isipho asiphiwe abantu abadala. Yingakho ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngithe ake ngiyicacise lento yesiphiwo sabantu abadala ngoba abantu abaningi yabadida. Mawuhleli naye umuntu phansi umtshela ukuthi wena khona isipho naso sabantu abadala bese umuntu aqale manje anyike ibala ashintshe ebusweni acabanga ukuthi mhlawumbe usezobomela lapho indabuko. Akunjalo bafowethu. Asiyeke bafowethu ukuthi masizwa kuthiwa khona isipho onaso sabantu abadala bese kuduma intwaso kuwena, kuduma ubungoma, kuduma ubunyanga, kuduma ukuthandaza, kuduma ukusiza abantu. Umuntu uyaba nesiphiwo sabantu abadala uthola ukuthi abantu abadala bamphele ukuthi phakathi kwegceke lomuzi wakubo kube uyena ozoba isixazululo sazo zonke inkinga ezikhona. Ube nesiphiwo sabantu abadala uthothi kufanele ukuthi uhole nanoma ngabe yinini wena kufanele ukuthi wena ube umholi. Kuphela into wena kufanele ukuthi uyenze, kufanele wenze into ezohambisana naleyo nto abantu abadala bakuphe yona ngoba njengoba bekwembathisile yona leyo nto bayafisa ukuthi uyenze ngoba ukuyenza kwakho izabe ingenziwa wena kodwa izobe yenziwa yibona. Hayi bafutha ngingageqa amagula ngoba ngemuvi vele ikhona incwadi yethu ezophuma esihloko sithi indlela yesintu. Lehloko bafowethu sibhalile ngaso sachaza sacacisa okuwukuthi uma unesiphiwo sabantu abadala akusho ukuthi indlela yakho izohamba ngokokwelapha ngokwendabuko kodwa isiphiwo sabantu abadala siyinto ejulile kakhulu. Zama ukuthi ufune ukuze uthole ukuthi wena olwakho ubizo ikuphi la lokubizela khona bese nawe ukwazi ukuthi uhambe uye khona. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese siqhubeka nokuzithenga incwadi zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhoma. Kanjalo nencwadi esihloko sithi indlela yesintu. Mazithi 30 November sizobe sesiqala bafowethu sithatha ama-order. Inombolo ke lezi bafowethu enizibona zivela le screen nizoshayela kuzona. Uma ukuthi uyafisa ukuthenga le ncwadi lezi esesizibalile sithini isintu, amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhoma. Kubalekile kakhulu ke bafowethu ukuthi ngicacise lokho ukuthi incwadi esihloko sithi sithini isintu namava ahlabahlosile. Kubaleke kakhulu ukuthi ube nazo wena mbukeli wempunga yesintu TV ozothenga incwadi esihloko sithi indlela yesintu ngoba kwesinye isikhathi sike sithi masibhala lapha kwindlela yesintu kube khona izinto esithi uyozithola lapha kwincwadi esihloko sithi sithini isintu namava ahlabahlosile ngoba sisuke singeke sibhale into eyodwa kuzona zonke incwadi.
kuphela thina into esiyenzayo siyakutshela ukuthi mawufuna ukwazi kabanzi ngokukhishwa kwengane komalume bayo nokwamukelwa uyofunda incwadi esihloko sithi sithini isintu. Ngiyacela kubafundi ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.